sikhutha lona lwandle ngekuthi enkulumeni yayo lemcoka kangaka akhuluma ahlele isihlalweni sebukhosi akhutha ukukhulelwa kwabantwana basangafiki ezingeni lekukhula. Sijabule kakhulu silihhovisi lakhe kunene leliphila ndvunankulu ukuthi ikhuthe lokhu ngenzabe ukuthi sesibonile vele ukuthi esikhathini esinyenti umntwana angaze akhulelwe akavami ukuthi lo muntu lomkhulelisile amthathe. Sibonile futhi ukuthi labo bantwana bangakhulelwa bangabe basakhona ukuthi babuyele esikolweni. Sibonile futhi ukuthi labo bantwana basingete kwakhona kubuyela esikolweni ukhanze ukuthi vele impilo yemuntu omdzala soyiqala awushesha iqale semuyelo uyawuthola indishe enhloko uhamba uyathengisa ugijima indlela yonke uzama ukuphilisa lo mntwana and bavamile ukuthi bangagcini lapho bese baphinza bathola labanye abantwana bantu nje ukhanze ukuthi sebakhanza ukuthi umntwana longaphokutaliswa nje umntwana by the time ayofika kubo 18 awufika kubo 21 so nebantwana labanyenti langathi ukuthi abakhulisa njani en labo bantwana ngilona isibongo sakhe so vele lehlupheko bese iphokuchubeka multiply so siya khutha lona nje lwandle singilo lihhovisi sisabe sine workshop lapho sitawubita khona abantwana from etikolweni letehlukene kube nabafana nemantombazana sesikhulumise lendzaba kwekuthi singenta njani yini lenta ukuthi bathi khanze bafike kuloko yini lengenta ukuthi igwemeke sibeke imfundo embili ngoba libhubesi maselibhodlile kufanele ukuthi sisukumele eTulu nabo bantwana bahloniphe lokho ukuthi libhubesi selikhutile ukuthi asesime kujaka umdzaka liTulu ngakani. Kunetifo tsebhememe ngengakhuluma nalomunye wathi nyalo-ke ngenzabe ukuthi leli gciwane sekhona indlela yokuthi lithikibeteke sebavile nokuthi ukhona laba kunathabo lokubathatha bo 6 months solo angakakhona usalifole ligciwane aphinze futhi abuye ajove lokho bathi kenyalo seyinyenti kakhulu letifo lokuthiwa debuye ecansini ngabo STI bathi kusebhenene and lokho ngilokunyala kokutabenda ukuthi ukhanze ukuthi umuntu sohlala nalento kuyamlimata ugcina kamthola umntwana kusasa uma ngumfana ugcina naye tindvuku setilimele so ngomuma umntwana utawesaba kwesibhedlela so utholele tifo. Siyacela nje ukuthi singemaswati sitithanze sitinakekele uma sibadzala sibanake labantwana singabendi bakhulelwe basebancane nebafana bethu bangati yekeleli bebangena baphuma badlala ngalokhu labaphekona ukuthi bayokwakha ngayo luthando bakhe ngako umndeni bangahambi bangena batilimata batelulata ngoba kutilulata lokuthi wena utawutalisa lena le by the time yothatha umkakho soutalisela ive lonke kutilulata lokho khombisa kona ukuthi awufuni ugcina lokhu uNkulunkulu akuphekona nebantu abephi bantombatana kanjalo usuke utilulata uma utawuhamba na wonke umuntu wena uyecansini naye isikhathi asikefiki noma sesifikile ungahambi uhambe ugcina unabantwana labasithupha labantwana uhluleke ukuthi utabondla uthini sekude nalofuna ukuthatha akwende make ekhaya tokhona ukuthi utinde ukhulisa umndeni. So siyacela nje maswatini ukuthi asibiyele nemuva sibambane ngetandla sihloniphane sitokhulisa ilive lethu
ngoba umnotho noma singawukhulisa uma thina banikati balo lelive singakakhona ukuthi sifunze, singakakhona ukuthi sitigcoce lelive litawuthathwa abantu kube ngabo labahlala kulo basebenze kulo thina sichubeke sihlupheke.